Bek Arslan oğlu Ahmet ha? Oldu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahümme Rabbe hâzihi dâvati-t-tâme ve's-salâti-l-qâimâti Muhammedin vesîle vel-fedîleh ve be'esqal maqâmel mahmûd ellezî va'adte verzukna şefâate yevmel kıyâme inneke lâ tuhul mi'âd bi rahmetike ya erhamer râhimîn. Allah'ın kulusun Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetisin. Dinin İslam, kitabın Kur'an. Bek Arslan oğlu Ahmet. Senin adın Ahmet. Ahmet ülke jigit ol, karib ol. Gelin çıkalım. Falan İstanbul kalınca. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Eşhedü enne Muhammed Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah'ın kulusun Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetisin. Dinin İslam, kitabın Kur'an, Bek Arslan oğlu Ahmet. Senin adın Ahmet. Ahmet ülke jigit bol. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Caratkan Allah Ahmet balamızın ömründe bereke verse, arasıqın esibesin keng etse, türlü jamanlıklardan, til gözden, apattan, sihirden avlaq etip, ata ajesinin, ake şeşesinin köz, kuvanışı etip, zeyindi etip, özünün kalamin jattaytın, karib olun, galım olun, nasip etse, elge, atanasına, dinge hizmet edin, özünün süyüktü, kullarının nasip etse. Ve sallallahu teala hayır halkı Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahu Ekber. Ardından bağırlar edilir. Allahu Ekber. Amin.